салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 29 сентябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Ахиран додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ду сокини вилояти Хатлонро бо иттиҳоми узвият дар гурӯҳҳои Толибон ва ширкат дар ҷиҳод барои 9 сол маҳкум ба зиндон кард. Умарали Тошпулотов сокини 29 солаи Шаҳридост ва Комилҷон Қулбошев сокини 30 солаи Қубодиён барои узвият дар иттиҳоди ҷиноӣ ва ҳамкорӣ бо гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ айбдор эълон шуданд. Гуноҳи асли ин ду нафар ин будааст ки баъди тамрини низомӣ дар Вазиристони Шимолӣ солҳои 2013 ва 14 дар ҷангҳои Афғонистон зидди нерӯҳои ҳукуматӣ иштирок карданд. ба давлати Покистон сафар мекунанд бо роҳи қочоқ. баъдан дар он ҷо бо шиносномаҳои онҳоро гирифта маҳв намуда муддати 6 моҳи дигар машқи низомӣ меомӯзанд аз қабили паррандон аз ярохҳои оташфишони Калашников, Макаров ва норинҷакҳо. дар бораи боздошти онҳо дар минтақаи имомсоҳиби вилояти Қундуз хадамоти амниятии Афғонистон хабар дода буд. баъдан онҳо ба Тоҷикистон истирдод шуданд. имрӯз дар арки раёсатҷумҳурии Афғонистон дар шаҳри Кобул маросими савгандёткунии раиси ҷумҳурии нави Афғонистон баргузор шуд. маросими сари қудрат омадани Ашраф Ғани Аҳмадзай дар пайи мувофиқаи ду довталаби аслии курсии раёсатҷумҳурӣ барои тақсими қудрат собиқ вазири молия Ашраф Ғани Аҳмадзай ва ҳам собиқ вазири хориҷа Абдулло Абдулло барпо шуд. тибқи ин мувофиқа доктор Абдулло раиси иҷроияи ҳукумат мешавад. дар ин маросим меҳмонони баландпояи хориҷӣ ҳам иштирок доштанд ба мисли раиси ҷумҳурии Покистон Мамун Ҳусейн, мушовири аршади Кохи Сафед Ҷон Подеста, раиси парлумони Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ва дигарон. дар бораи чолишҳои раиси ҷумҳурии нави Афғонистон Ашраф Ғани Аҳмадзай суҳбате доштем бо Акбари Аёзӣ, мудири барномаҳои Афғонистону Покистон дар радиои Озодӣ. оқои Аёзӣ, оё дар маросими имрӯзаи савгандёткунии президенти нав Ашраф Ғани Аҳмадзай ба мардумаш бо чӣ ҳарфе муроҷиат кард? تشکر از اینکه ما در برنامه شما اشتراک میکنم. رئیس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی امروز در مراسم بعد از ادای سوگند و تسلیمی ریاست جمهوری بر 3 مسائل عمده تأکید کرد. یکی آوردن صلح در افغانستان که او با صلح امنیت هم میاد، دیگر از بین بردن فساد اداری و دیگر اینکه انکشاف همگانی کشور در مورد اقتصاد بود. اینها سر 3 مسئله بسیار تاکید کردند و همچنان خواستند که یک حکومت داشته باشه که برای مردم خود خدمت کنند. اونا از یادآوری کردند که ضعیفترین ملت بر نزد ما گفت که قدرتمندترین است و قدرتمندترین ملت به نزد من ضعیفترین ملت است. با این بیان آغاز کردند. ما امیدوار هستیم که این حرفایی که امروز اشرف غنی زدند به عمل پوشانیده شود. маросими савгандёткунии имрӯза баъди музокироти тӯлонии Аҳмадзай ва Абдулло баргузор шуд. ду довталаби аслии курсии аввали ҳукумати Афғонистон қавл доданд ки ҳамкорӣ хоҳанд кард. ба фикри шумо ҳамин тандем ё шарикии ин ду нафари воқеан ҳам пуртарафдор дар ҷомеаи Афғонистон то куҷо созанда буда метавонад؟ خب یک پدیده جدید است، یک تجربه جدید است که در افغانستان می شود. در هیچ کشور نشده که 2 نفر کاندیده که برای ریاست جمهوری و مقام اول حکومت کاندید باشن و باز در نتیجه انتخابات اینا به موافقت برسن و بتونن یک حکومت درست کنن. اما این موافقه که بین عبدالله و اشرف غنی شده به اساس قانون اساسی نشده. از این جهت اشرف غنی مجبور بود که خارج از قانون اساسی کشور یک حکم و فرمان فوق العاده را صادر بکنه که تا عبدالله را در این کار بگذارند. خب مثل که ما گفتم یک تجربه جدید است. ملت امیدوار است مردم افغانستان که این یک نتیجه بده، ولی این که نتیجه میته یا نمیته ممکن است به نظر من در ظرف 3-6 ماه آینده معلوم شود که آیا واقعا اینا اما مذاکرات و موافقاتی را که کردن میتونن عملی کنن یا نه، زیرا که چالش های بسیار زیادی در این مورد موجود است که و مسائل بسیار دیگه هنوز نهفته هست که مردم نمیفهمه که نتیجه گیری از اونا چه خواهد شد.
дар бозиҳои 17-уми Осиё дар Инчони Кореяи Ҷанубӣ варзишгарони тоҷик соҳиби 2 медали тиллову нуқра гардиданд. Аввалин медал ва он ҳам тиллоро барои Тоҷикистон гурзандози маъруф Дилшод Назаров овард. ӯ дар сабқати мардон гурзро ба масофаи 76 метру 82 сантиметр партофта беҳтарин дар қора шуд. Ин медал варзишгари 32 соларо қаҳрамони 3 каратаи Осиё гардондааст. намояндаи дигари Тоҷикистон Залимхон Юсупов дар сабқати гӯштии озод бар рақибонаш аз Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Ҷопон пирӯз шуда, аммо натавонист гӯштигири ҳинду Йогешвар Дутро мағлуб кунад. ӯ барандаи ҷои дуюм шуд. зимнан варзишгари дигари тоҷик барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон Мавзуна Чориева натавонист дар бозиҳои Осиё медале ба даст оварад. дар душанбе роҳҳои рушди соҳаи ҷаҳонгардӣ дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин нишаст, ки ба муносибати рӯзи байналмилалии туризм баргузор шуд, роҳҳои ҷалби меҳмонҳои хориҷӣ, беҳтар кардани шароити меҳмонхонаҳо ва ҳалли дигар масъалаҳои бунёдии соҳаи сайёҳиву ҷаҳонгардиро баррасӣ кардааст. ҳамасола аз Тоҷикистон ҳудудан 320 000 ҷаҳонгарди хориҷӣ дидан мекунанд, ки дар муқоиса бо кишварҳои ҳамсоя ба маротиб камтар будааст. ва барои дарёфти хабар ва видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефонӣ ҳамроҳ муроҷиат кунед.